إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Urian bantuk si ku Allah Ta'ala naguso salawat si ku pangulutan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga luksami, mga pagaryami, mga bubayami, mga watami, mga ada iparataya. Penalamatan tanu so local government lagi do mga councilors naguso mga barrio captain paguluanan siran o honorable mayor si Alinader Dagar Balindong Al-Hajj Sultan sa Tanaun. Dadaurog nun o mga pagarinyan ang mga ulama sa kaya pakatindagyang kaya Islamic Seminar. Mga luksami, mga pagaryami, ay niya mapipikirakan na pagusayin ko si nagyang kay importante oras so oras naknabadi importante si ko mga ulan-ulan ugiid na miya salbon sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan kailangan din as manusia na mausarian agyang kutwa kaya maanan yan na oras yan sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na apya suminutos na din yan imbagaya lugar. Naso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyaw na miyawri amyan dusan yan na inirelaon wallahu ta'ala. Inaman ito naya pandapat ka sagyang kaya masa tariman to ay pusain at taman sa ulo na pagkadusa kapa kaya miya mamasaka doon sa taman sa ulo may naman kabaganakan sa kadoon sa ibarat yang kaya ulo na aya madadan mo na anggutan na 5 na uli na utumasyap tadi ko katawan mapanggulaw lang ka kaganay ron aanggutan nagyang kaya akal o manusia. Ikadua nagyang kaya tangila, ikatlo nagyang kaya mata, ikapat nagyang kaya ngirong, ikalima nagyang kaya dila aginan ipitoman tamanan. Amada kaladinyan di mang gelebak kadusa agyang kanadila. Amay ku ayamanan yan na di makontrol o manusia agyang kutwa dila yan. Yuti tiga kena yang kai oras tanu na ukur tanu iya malasak kini sampai tanu sa yang kaya ulan-ulan Ramadan sa ayat na mapya na usar tanu oras tanu
Sagiang kaya lambu sagiang kaya ulan-ulan Ramadan. Kasuma penggalbag tanurun. Ang mga simbas ikwallahu ta'ala na tak-tak pa. Maliw manuto po pandupatia susunat na kaya budalian na parado. Ina manuto. Akala yan ibalas. Yang kaya oras na kaya katurun ng Arab. Na al-waktu asmanu shay fi hayatil insan. Kama yaqulu Ibnul Qayyim, waqtul insan huwa umruhu fil haqiqah. Ayam ananian naswatigyan suuras naginan ipituman tamanan amala yarga ko kau yagu-yagu manusia. Ina manuto. Yang kutua katurun Ibnul Qayyim aswat tigin seuras manusia nama ikut mataanan nagyuto din ikaw yagu-yagu sa giyang kaya dunia. So katurun mga sabagi lagi du katuru agi yang kutua katuru mga Amerikano at tigi na time is gold so oras na bulawan ina manuto na mapiad nuto kami ni raot sa bulawan so man so mga taga Europe na aya giranon di katurua na time is running. Ayam ananian na sa oras na pupadalagu. Nagyuto mambu isabab apakilay tanong sa mga taga-Europe. Ay gira padalakaw sila na tantod na mga gaga ni kalalakaw. Kadiran di panalubuan nagyang kuta oras sila. Na mapiad nuto ka pagintaw. Akatero. Asi ini makapupo na katero kung mga maranaw. At tignya time lost is never found again. Ayam ananian naswat tigyan so kadaw oras na kanaba pembelingan peruman. Nasamo tun ayak kesabutro na tanto mambumalayarga. Kakapun na buntamanan ka. Ikang gunain ka sa giyang kuta oras ka kagya kanaba kesuy peruman. Sukmanso katero naman buo sa bagi ko mga maranaw agi utoy da balinyan akatero dami kwinta nagyong kutuat tigi na kill the time ayam ananian na giyang kutua ka pagila nga sa giyang kutua oras munu na giyang kutua oras anada daw tua kwinta niyan itu ki kwinta ubaad na wangan mutua ayam ananian nakatero gitanu tua ayam ananian na tindegen. Ayah pernah katurun o sabagis ikum Arab na al-waqtu agla min al-dhahab li'annahu huwa al-haya. Ayah mana niyan na suwatigyan suras na pinakamana yarga adi subulawan. Kakaya yutun so kauyaw-yagu manusia. Na naman ay dinan kala yarga. Na maloon makasisigunda yung watak katuru mga Amerikano pugusan tanong penuto katuru. At time is gold. So oras na bulawan. Mapiad no to. Ugiid na. Amay kailan ka. Sagyang kuto yang nakaturo na tayo. Malayat tamatan to malayar gaga. Kagi ayaman na niyan na yutod na tingin ikaw yaguyag ka. Mga Muslim, mga alay paratiyaya, tatangkadan niyo sa ginawa niyo. Aso manusia, na kena ba makapaguyog-uyog sa makadua. Andun ni kawapat yan, na may wapat. Kena bang gemaw piruman?
fal insanu la ya'ishu marratain bal marra wahida. Aya makna nian nasu manusia na makaisa-isa dan makapaguyog-guyog sa giyang kaya dunia. Kakana bang mau peruman apa guyog-guyog peruman sa giyang kaya dunia. Lagi uti makna nian na sakitanu. Na giyang kaya lang oras tanu sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan. Na aya makna nian. Na usar tanurun. Kasatawa usar niyan sa orasyan sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan. Na miya kalaba agumiya ka apas insyaallah taala. Fa in lam yastagilha khasira wa nadam. Aya makna niyan na amay ka din ka usarna, din kang gunaan ag yang kuta oras. Din kang gunaan ag yang kuta oras ka, din ka usaran si iku agama Islam. Na miyalapis ka, nagupasindit ka sa kapakatali kumang ka sa hadapan si Allah Ta'ala. Inaman mga pagaremi, mga bubayami. Hayatud dunia, yang kaya kauyag-uyag tanu sa yang kaya dunia. Na matag tanuruna isumasagad. Mamar wa mahatta. Udi na makaibarat sa terminal agi yang kaya dunia. Apa terminal tanurun, deket tanurun. Na urian itu na aya makna niyan na malalakaw tanukman sa siita dudun bekadeke sa giyang kutu hisab wal jaza. Aya makna niyan na siita dudun bekadeke sa giyang kutu akatum Allah Ta'ala. Nagugiang kutu aya makna niyan na kapro Malaysia. Nasa taw adin yan usar lagi yang kutu aya makna niyan na orasyan sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan udi na siya ko mga pada ulan-ulan na aya makna niyan na buwan-buwan tanunian ka lagi dagi yang kutu kateru uning katigyan gunay sa oras ka na miyalapis ka na pesendit ka sa kapakatali kung mga sa hadapan si Allah Ta'ala. Haya katuruno mga ungangan si iku mga Arab. Ida'atul waqt asyaddu minal maut. Lianna ida'atul waqti taktawka anillah wad daril akhirah wal mautu yaktawka minad dunya wa ahliha. Yang kutua kateru na aya makna niyan na suatu yang sukadau uras na tantu dina mali pedis adi suka patai ina manutu agi yang kutua kateru agi yang kutua isa ko mangungan si ko mga Arab sukada agi yang kutua uras na sangat pedina mali pedis adi suka patai. Inu tu na kagi yang kutua kada agi yang kutua uras. Na ayat 6 yang tepedian neraka. Na sukudik siunio si Allah Ta'ala. Sukap simbang ka si Allah Ta'ala. Na gusu anu nga na mauri lagi yutun ni miyat tepedika. Miyat tepedika. Wal maut nasuka patay na ayabu am yang tepedian rekana giyang kayak giyang kutua keda ka sa giyang kaya dunia na giyang utak kaya ganating kasi ko mga pamilya ka na gitu tantua sangat amali pedes sa giyang kutua ayam ananian kada giyang kutua uras agi di giyang kutua ayam ananian na kada ka sa giyang kaya dunia na ganating kasi ko mga pamilya ka. Ada pernah katerusi tigiana so
napaska na ayat timbangian ku umane sakti mana napaska na jauhara ina manuto muntia udin da dayamun ina manang mutak kala ya gagyong kuto sakti mana napas na udin kau tu usara salalan si ku Allah Ta'ala na diang kutwa kaya niya penapas ka ayah bedalian na dayamun udi namun tiya na na banian kuintah kakanya nang kau sada sa diang kutwa ayam ananian na agama tanwa agama Islam na ayak kalganian na andan ni ka kau sadang kasadiang kutwa napas ka minapas ka na miada na la yaudu abada na kada ba ayam ananian na mau mampero mangka salakaw dulu to napas ako jangan tama napas ka kau na ayat na kapian yan ku manusia nang guna inian agiang kaya orasyan sagiang kaya ulan-ulan Ramadan kasaden sa tao ang guna niyan agiang orasyan sagiang kaya ulan-ulan Ramadan na tao amia guntong na tao amia kapas insyaallah taala. Inaman surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitro ina tigina igtanim khamsan qabla khams pamakuting ka tigin sulima kuda pen kata-kata ling mau lima antun lagi yang kutu alim pemakutan ini sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi yang kutua syababaka qabla haramika pamakuting ka suuras ka ko kang udang ka kau tu pamakuting ka suuras kang udang ka podar ka penakapa tali ngomau kapatay na sudun surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biterusan kau dingka pamakuti na ayang ka penari kapakan gagalebek sa mga simbasi ko Allah Ta'ala may ko kupakada uwa ka at tiga jika paku alebak na yan ha arthritis kau tu mitutegas at tingin nagyang kaya mga tulanakan lagi uti sabab akini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa pamakuting ka sukuras o kagudang ka ikadua ini sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam pemakutan manusia na pamakuting ka sukuras akaku kondisi nalawaska ayam ananian nagiang kutua ka kondisi nalawaska na kailangan asadin sa gagagang kasimbasi ko Allah Ta'ala nang gelebakang ka kaaba amay ko makataling umar kagi ang kutua mga pimberang mga sakit high blood diabetes kidney pupakada uwa ka iya gua gipakalutan kita pakana wigirano kagawi kagidong manaya kau tu lagi itu sabab asur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini subuyan agiang kutua ayam ananian na kapamakuti sa agiang kutua uras o kakokondisyon agiang kutua lawas ikatlo sa agiang kutua kater Rasul sallallahu alaihi wasallam na pamakuting kaatig yung suuras o kaadmir ka pamakuting ka suuras ayam ananian na adempen alimur ka wallahu ta'ala kabaamay ka mapubri ka pamakapusukayan na dia kung nakimatuba ka bagay sa mga bimberang mga sadka
nga kagira tigi na miya karitena o miya kay ito susukay inaman ito pagkadawa sa manusia kay no kailangan as sa manusia namin bulalan yan agyang kaya katur Rasul sallallahu alaihi wasallam kadidin pagkadawa Tati makaumar ka agyang kutwa pobri api kita bangar ka tadi ka pagkadawa ka kagiaan na tamu ka Amay kumia pobri ka tikadad manari. Ami pse di kako kaayamanan yan na miya glas-las. Kau tu. Pamakuting ka su ayamanan yan na kababakan ti uras ka. Udang kapan kabisi. Ayamanan yan nagyang kutwa bakan ti agyang kutwa urasian na usaran yan din si agama tanu agama Islam kaba amay kami ni kulubun agyang kutwa pimbarang awid akal ati ginadin dia kurun nari kesurutan na kau tu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamanan yan na ini suhuyanan na upuntan nuwanan para tiyan insyaallah ta'ala na miya buntong tanong o kata tagutan sa giyang kay dunia namanya guntung tanopan sa kapakataling matanaw sa hadapannya ikalima sa giyang kutuwa katur Rasul sallallahu alaihi wasallam na wa hayataka qabla mautika yinan na jiniralanan lango dinaanan ng pagtaw kapamakuting ka at diyan sa oras o kauyag-uyag ka kau tu nalang tanud nai awya-uyag tanu panai kaba amay kaayamanan yan na menduduga si Allah Ta'ala mawapat ka na yuti manan yan na giyanan na kailangan agyang kanan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam na migulalan tanu saginan dani okay ayamanan yan na kaya siapa tanu sagyang kutwa uras tanu inaman gyang kaya uras kukap kedayan kapekilang yan na dua ka kelas siap ke sabab panum paganairun ab sabab na gyang kutwa at taswip ayam ana agyang kutu at taswip nagyang kutwa kang gurmay yang kutwa keparangan baknian iman tu natin hamapitad naki yang kutwa ayam ana yan nang gelebaknian mapitanan naki abay du bisa kapadian kapira dana nama itu kau nami langat nagyang kutwa uras ka kailangan ayam ana yan nada aki at taswip da kang gurmay Semua penggelebak kay mantu na iman tu nang gelebak ka. Kagi tuwi di ka kedak yang kutwa uras. Eka telua kesababan sa, eka dua kesababan sa yang kutwa kap kedak yang kutwa uras. Nagi yang kutwa la yakun lil insani gharadun yas'a ilai. Ayam ananian nagi yang kutwa manusia. Nada abania nama pepeker sagiang kutu agitinya ni kata guyag-guyag sagiang ka dunia. Pamaka di indi da kau. Nada abania nama pepeker da pupuin tanian ayaman niya na penggelbak niyan. Nagiang kutu lagi duto na may lang nagiang kutu orasian ka kagi da point. Ka ayam anan niyan na penggelbak